Riri kurerikana bururi wa Kenya ni witikirite gwakwo gwa ceceni ya kurigita arwaru a Ebola a bururi wa Amerika guku bururi-ini. Muingi wa Nanyuki kuria ceceni ino ibangirwo gwakwo urokire kuonania matukuya mao ukiregana na itua riri. Tumeona ndege ambayo kubwa ni Amerika imekuja hapa juu na imekuja hapa. Ni vizuri watu waelewe ya kwamba wale watu wanafanya huko Laikipia Airbase tunaishi na wao hapa. Na Ebola madaktari wanasema ni ugonjwa ambao haujapata tiba mpaka sasa. Na kama mnataka kuua sisi na hii ugonjwa wa Ebola, mtuue na vitu zingine, lakini si ugonjwa. Mmetupeleka kona, mmetuvinyilia, sasa mnatuletea ugonjwa. Haki ya Mungu, jaribuni, mtaona moto. Sisi tumekataa. Itua riri no rimenereirio ni Gavana Joshua Irungu akiuga ndagwitikira muingi wa Laikipia uigwo ugwatini wa kunyitwo ni Ebola. Hatutaki quarantine hiyo imependekezwa ati itaanzishwa katika Laikipia County kwa sababu hiyo ni kutahadisha, it is to expose our people of Laikipia kwa mambo ya Ebola which is not there, so inakuja kuwa introduce katika Laikipia County. Senator John Kenyua okirire thirikari ni kugwa kigeranio-ini gia kuragira muingi kumana na ugwati wa king'uki giki. Tutigwitikira ni twarega na tukienda kuga mundu gwitwo Duale amenye ati ithuĩ tutietekera quarantine yo ithondekwo gwitu Laikipia tondu andu makugia na haho una andu aria mangiuka kwenda kurehe biashara gwitu Nanyuki mage guka. Ihinda-ini riu abunge wa Cirakarani wa Laikipia Ithũĩro, Mwangi Kĩũnjũri wa Laikipia Irathĩro, Sarah Korere wa Laikipia Rũgongo na mũmbunge wa kaunti ĩno Jane Kagiri ni marutĩte ndũmĩrĩri hamwe ya kuregana na itua rĩrĩ, makiuga thirikari nĩ ĩbataire kũgitĩra mũingĩ na njĩra ciothe. Kurehe andu gatagati wa bururi haria gutari andu arwaru ku ni kuonania ni thirikari itari na wigiririki na ndiri na uhoro wa kumenyerera andu ao. Uregani wa waki uyu ukihurwo njeki ni atongoria ngurani ta mutongoria wa kiama kia PLP Martha Karua uria uritie thirikari kwaga gutua matua maraiga miturire ya mukenya ugwati-ini. Ruto gwiciria ati no marie na Amerika maturetere murimu o riria tutarabota kundiru na mirimu iria twinayo na homa iroraga mundu iratuika pneumonia ikoraga mundu ungikorwo tutirebota turareterwa murimu uroraga andu a gwika ati riu ni ruthuro kuri andu a Kenya. Githui wa Wairimu, Laikipia.